Ari hermano anga aparecerunga. Ari hermana kay programa kallarikun kanya. Dios manta. Uyarikuna. Ay, kapag problema aja pone. Ima problema man takunan kay hermano ichuray ko sa jawantahri. Ay, buen día, hermano. Mi mamá está rabias que casanquir, finas gotas de caballería. Ay, buen día, hermana. Kay hermano ipira ñapis puhta un problema ta chachi mulyang nyata. Kay problema manchuray ko yang nyata. Mananya kay hermano itaga rikuitaps muna niñacho. Chehne kapuniña sapakute problema yata puni roawan. Chay manta sinchi rabias kapuni kay kusiane. Ay, hermano. Kan kain jikang imat hermano kita chikni kunay pahri. Chay kain chan pita kasyari makay besinon che umay kang familiar che imatari. Mana hermano kain y Abel Biblia pe parla. Historia de mana chakawangire. Ay mano kaya jarganis chay historia manta. A ver millare a ver imana chay kasyara masriyon sumakto yari koy monaskane. Abel wang kain wang ha. Iba wawas ning karga. Ya, kay Adán y Eva, chanta wawas neos pay ko nakargari. Are hermano, nyapa hawan gaha, chahara pogo chikar. Chanta khepang gahawanda, ovejas tamera chikarga. Poncha iskainin ko apasang ko ofrendata. Kain gapar ka chahara pogo chiskanta, ofrendata. Chahara pogo chiskanta kamana alin gahya tapas kari, chusung tapas kapayga. Abel tahri sumahkah oveja tapas kari, gurdungah tapas ofrendata. Tata Dios tahri, Abel pa ofrendanta, may kusewang kawaris kari. Janta kain pa ofrendanta, mana kawaris kacharin. Ay Janta Abel pahta ofrendanta sumahta khawarisqa. Kain pahta tatman khawarisqa chay permanachan waleh choka. Imaray ko chan hinat chay ta khawarishargari tata Dios re. Kain ga apargar hermano puchus nillanta. Chosus nillanta aparga. Abel tahri primero unyat apaska gurdota sumah kuidas kata. Chay manda kasul kanta chihnik kuita galarerga kain. Mana kamps ni sharganki chihnikun ni hermano ita ni sharganki ahinata chihniku shargale. Unchay kayen ga pusargos ka hermano ntaga Abelta. Ako sinapasiamuna nispa kampuman posas. Chay pita wanyor kochis kare. Ay chanta perpitat wanyor pacharga chay kayen re. Hermano nta Abelta wanyor kochis ka chihnikuspa. Kayen pahapas ang ofrenda teman alin dacita tadi sapakas kare chandaga Abel basta tasumah hapakas chay man tahap enaku itagayaris kang kare zabi arikus katah manchay tapinyarikus patah wanyor pachis kare Noga chehniku ni chayla mana noga wanyitisacho. Pero kan chihnikun kisay hermano kitsaga tatadis panyapangembega wanyo chingginya ari hermanoi Kunan chayta maipinin chaytare. Tata Dios pakil kampening hermano. A ver ñawari hermano kay primera fambe. Kinsa kaftaga. Chunka pesga chihilyaipin. A ver, haywari wa chay bibliata no kañaver cosa. Ahinata ni shefkaga. Pichos hermanonta chehneja runa wañuche. Yachankichehta runa wañuchega mana wiñay kausayniyocho kaskanta. Guay, kay hinata nehkasqaqa noqa primera vez kayta leisiani. Mana noqa kayta yacharqanichu. Hermanonchista cheknikun saypachaqa ñapis hermanonchistaqa wañuchisunmanpas ahinaña kasqaqa. Are hermanoy, mana choqonakunaykichu kasha hermanoy kanku. Más bien, qhispichita mañakamuy. Ya, hermana, kunan pacha kurisaq. Kare monasqa hermanay, kay audiota uyariqkuna. Kanchiknikushankichu hermanoykita, hermanaykita, mañakuy qhispichita tata Diosmanta, qhipantataq hermanaykimanta. Chaymantataq hermanayki niqta qaniqta tata Diosmanta mañakuy.
Munakuy sana tukuining hermanos Ukay lulyanyakan Chef Dios tatan Chef Wangka Munakuy sana tukuining hermanos Ukay lulyanyakan Chef Dios tatan Chef Wangka Señor Jesucristo ka niwarkan Si asawa kang yachay tamnang chayga Dikitahiway ko kay Facebook nesta, YouTube nesta, Instagram nesta, kay programa Diyos Manta uyarikuna sutiwa. Butawan kuti mo na kama Tata Diyos amin tawasan tukoy ng tiyesta. Señor Jesucristo ka niwarkan niya Moso ka machimpe kamuna nakunata